Gardot Nilimonjerong Pipit Pinibirta Arjuponitha Chitiachi close special parliament session kaching vai pedopon Delhi Kimirong Sopi along Kedamtang monsoon session kaching vai pa judet pen tenang aru ya phi chitini phekrener ke pen inkorai hini arni an parliament along special session kangni ponji alam aputhak sarkar pen theman arni pangdak pon etlu bangso pen aphi ingni pon det lote puthot winter session sitami kangni ponji aphan sitami der delo pusi pangdak pon Kachini dun ateng pulote special session kaching bai keba do ponji along ason kaching bai ponji along tenang o alam raisitami kedeng ponji aphan non pen pangdak pon news desk report Karbi Anglong news Aduya hoicherai ko masong pen tapat langkeroi ahimam hate pilar along kahumridam Karbi akhe reng nangji Karbi akhe jok nangji pumathasi chitini phai hini arni aduya hoicherai kom asong pen pini tapat langkeroi lapen Meghalaya border ari an kachi humridam labang swalong kache tongdun advisor ake hai welcome teron convener ake hai borsing ingti dun meipu ake hai James Phangcho lapen tapat lokela tumta chetongdun si mesen pen Karbi Anglong aduya hoi pilar along an palidamdu Lapen labang swa pilar alam ethe theni alam chingki jethan pon halapu ake hai welcome teron pen kaning jepon ateng ke labang swa pilar 1972 aning kansi kithir thip along e bipon lo lasi chomang atum ke amethang aha warpu kachi puke aron avi puta ning jepon lapuson aduya hoy kachi humri pon thega pot tapat arong rong asar lapen rong arata tumpen ansose kachoro pipajur pon Aprangsi nalitung pan piniladak tapada rong along nang humri pot lapen dak pilar along anang itum Halloween pen busami nang itum napole thekor prangsi kadong pajir lo sartang te nang itum piniladak an kevang nang itum kopia kimang pansi pini nang itum ladak an napole lo sa nilitum la Meghalaya pen Assam kinang sot ke blok 2 Nong sa border ahoy adoy putha kai te kachi kormar kachi bong sa ya putha kapang sam dia phan sin li tu aphan kam klem bom lo non pen chot kali ha 1985 ni kan man dan li tum klem lo 97 ni kan ni tum klem bom lo sokar pen ni thana mu apen non keep and take policy long le phelang kachi pisero jipu Assam government la pen ni ha government la tum security da phi bang so phini tumat halo la bang so abudi bang la ke budi kangli kar bia the phan kar biang lora phan hingoda ka budi apotse kham khedun langi pusinali tum kedam kam me chiklo daglang him phia long ni tum bang pharu si bagdu kon blok 2 la songja po chikrong tu thek mi chora tum chipang rum sinali tum ahoy cherai ko ma mei pun tum sengdel hal bang sor ni peneli tum sarkar phan memorandum pinpora lukipi asa Amerika bianglong CM phaneli tum lamklar ke hang pendang lok along meeting pidulam lo la pen puthak neli tum sarkar ang bong cheng wai tarik rep 3 June chiklo upong silong ta dunong lo penare silada khandulong ta ni tum dun lo Pwede ito marap dun trip lo, je. Ito may punporo long ta, simisar panda put trip lo. Kapag si pisa irkang lo ta put trip lo. Rino komite ang lo ta, je. Meghalaya pen Karbi Anglong ang bong ke, bordar alam ke kacibohong awi. At himala ke 1951 aning kan, Boundary Commission. Atum a recommendation ating si, bang plak edlo, nang thak edlo. Bangsa aputhak ke hinhina sarkar che kroilo pen aku 1969 aning kan ta aku bangsa lampi thir thulo Meghalaya autonomous kelong aning kan ta 1972 aning kan ta Meghalaya full flag separate kelong huta bangsa lampi thir ta rasi bangsa lam ke chibhong abelo ni panda thupin ke hela 1971 51 69 71 ka thir tang ating othip rotang ke border North Guwahati Hill Haku along eviction asai kedeng pon ahut bang hini so arlo reng angjang pensi kache songpon
North Guwahati Hilhaku along Assam Sarkar pen alam rai ateng pen chirifaro isra thongkep along le eviction asai deng nangji pupen bangso ahabar Hilhaku along penang o arat atuma phan long leke tharle pon peduponlo laso pen ajok ke ongdong arat atum ke chekak un esi kache songpon asai setami deng ponlo setami un edet si aphi aning kipong arat atum ke sai jok je pen bang hini so arlo ape ari che hek et si reng angjang pensi che songpon si BJP go back Assam police go back kusi kohang petaram peduponlo lasi ilitum Hilhaku arat atum nang ke thale et pulote nilitum tonaksi kedo ke thak adem kedo hilang mapusi paningli hanggo news desk report Karbiang News. Tarabasa Emi School Arlo along non akimi ki kimpon ahem kupi ahem aphansi ki kim kerang ponloni pusi pherang ke pen kahumridam. Chitini phaihini arni pherang ke pen ahok alam patini ponji aphanpura Tarabasa Emi School along pherang ke atum pen kahumridam pedu ponlo. Laso along pherang ke atum pen Tarabasa Emi School along thanbang la pen principal atum aphan karju pedu ponlo karju pon ahut pherang ke aphan nangke thandun ateng pulote bangso ahem kopi ahem si ki kim kerang ponlo ni la pen komat abang phutong ki kim ponlo ni pusi nang pachini dun lasi pinpur ponme madule la bangso ahem kimpon pusi tami kopi ahem aphan si kaparja ponlo ni non ansi tami klardak alam the longpon un idet ason si nang chimanlo Lapen, laso ahem ki kim komatong, nangke toilo ni pusi, chini pon un edet lu pusi, pherang kia thing nun hingje pon. Lasia hok kopi ahem aphansi ki kim pon lo ni ki, mo aporsi chini po. Phuloni pen oro ning tikathar, Karbiang News. Mesen lo kaduk awe nang litum la Jepang rumpet pen a channel la tuman phan an su se choro lo kurwang tu pajor lo ladak Tarabasa Emi School a kompleks long la so ahem nang kiki malam the puthak si nang litum kardiopot la nilitum SMC hoi pen ba nili president hoi pen nang litum phan pachini ke la hello la so lam the puthak ke nilitum phan la so ahem kikim ke SMC la pen headmaster la tum la SMC apa phanta thangnat ke pachini ave la pen karju ave la pen allotment nang ke hang ta ve la pen kupi komat kontraktor lo ne la ta chini ne la pen komat si nang toy lo ne la ta chini ne la si kupi hem lo ne la ta nili tumahin pen ke SMC pen ke nili tumahin pen ke chini la si jong si ko pen ne klo tang te nang li tum hoi pen nang li tum channel kadok ka ve channel hoi pen ne kadok ka ve la so lam the putha la so hem ki kim alam the puthak ke nang litum le birta chala en thuje phansin nilhin pena bangke tuning ripon lo nang litum kadok ka ve a channel la phanta nang litum mang non puta chi ne lang la soeng ko pi hem lo ne la pe no ma tong wa ne la bang chi ne lang non puta nilitum ke chi ne la so alam the puthak ke a hem ke nang kim lo te ma a hem ke thek long lo seta kupi skim pen lo ne la pen kupi a hem lo ne la so bangke nilitum ma bangke chi ne seta a hem ke ladak Tarabasa Emi School a boundary ar lo si nang kim ke nang kim lo thek long lo seta kupi a skim lo ne kupi a hem lo ne kupi tong kai use di ne la bangke nilitum hen pen ke chi ne ke dam tani janang litum school building han tu ke hang do na son ke bang ka velang bo avela jong si ke hang plotang te nilitum ladak managing committee pen esia proposal doji la so proposal hoi pen si nilitum ke IS office punoi council punoi la son si nilitum ke hang pon pepe dodo seta la son aputa ke non amat ke nilitum ke hang pon long baki pi pon long avela non mang ke da hang ta chi ne ko dokan hem dong pul ne ma te ko pi hem nang litum mang thang chi ne la bang ke chi ne dukan hem lo ne matang te ko pi res hot lo ne ko son ne la mat ke nilitum hen pe chi ne lang non amat Dongkamukam Tarlangso Welfare Association atumpen adap apor ahud Dongkamukam Tarlangso towar krongpli along kapang thirasai kedengpon Nijang Karbi anglong Dongkamukam rong so pitar lang so towar krongpli arniwang kechover ahithia long Dongkamukam Tarlangso Welfare Association atumpen emithang elongri emithang adim ingthir etpensi donangji pumatha ponsi kapang thir asai sitami dengponlo lapen lason thak thak sinon kewang jilang arni sitami emithang adim ingthir jerpen kedoji aphan lapuson asai dengpon bomjilang pusi pherangkya thengno nang pachini dun Dongkamukam pen promise terang Karbi anglong news Niltum choro ponchulang
alang nitum media person tumanta alang nitum ta nil tumhan aporna jipidu nopo alang nitum pen nil tumhan an mane inspiration mane ning nang kepet hidu ning nang pirung du nopo alang nitum handa curupon Karbiang long news pen long ria birta Karbi Farmer Association atum pen pherang ke amai ke phapon West Karbi Anglong Hamren Rong Sopi Jirjar Club asai hem along Jitini phai CR ni Karbi Farmer Association atum pen pherang ke amai ke phapon Bangso pherang ke amai ke phapon along Meipu Robinson Hanse pen je bahem phu ponsi alang li dum ke claim ke damji aphan ke choklim alu ke long pen song aja kong kache harjak pen ke wangji arni sai kachuti ki arat aphan ke claim ke dam pijia puthak lamthi chepaklang pon Hamren pen Birson Ronghang Karbi Anglong News Adun bangke itu west Karbiano kisung aki boy kesami itu nadak Hambreno sami itu bin anak kisung aki boy tupilo sila anak bo mesti itu isi benesi itu batu nunto tekana sami itu kan nupo tekne sami itu chini sami bidi sore sami nang kuduno nang tu bidi sore sami ang angomon ni na bidi sore sami nang kuduno simi itu ma disi sami nang kuduno sami asinon ke claim kita meson antara naking kam tin sami itu adisi itu manang rapan asi bangkum department menang era pike itu thana da tunge kama thania ko gavelo asi non iponi sidran ekdam la itu restar puri da lama bangke itu la government itu restar puri da ngalo sida restar puri number la bangke itu bining ngom itu jelong thai hando lapen isia ki sundana itu non kidam tama ke bang hamsi tume office bhara dojo asi office bhara dojo aposin itu kidam tan achi globe same itu Hamren Karbi Farmer Association office man itu ngaji hon itu mati CF same itu ang namlo kira so I have la point ni pada kunti isi bangke committee ki seng pen an pulo point ni bangke itu Karbi Farmer Association office of anti Loring Thepi ME School Loke Thanji Ahem Adim Avilang Kecharli ke isi kenang sot nai Kecharli pen na joksi Birthi ka Kecharli Bonta Kecharli Adim jongsi avite Kepa phi anatsi Thekpon longji Lasonsi Phuloni pen kahilo Loring Thepi ME School pu along ME School asai hem abang Phang nodak amat Pathu asai Gimpon rong La sojok MLA Dorsing rong hang abang Akimi nangkim pipo pu ajok non ningkan ke thompleng et lubonta long lelang lasi loke charli atoma phanke ke than ke akenang sot ajok non amat pathua sai hem alongsi lo than ponbom da ke than ponbom along ka sik sak dokok titi athe kijun je alang ke endam je aphan akisung dokok titi puta lo than bang pen pachini pon lasi prabjen pen loke than ahem nangkim pi serak nangji puta kachuningri pedopon ME স্কুল আৰু মই সুধিব যাম এটা বৰ্তমান আপুনি ক'ত আছে স্কুলত আছে না ক'ত আছে আপুনি মই বৰ্তমান ষ্টেডিয়ামৰ নামত স্কুলত আছো ষ্টেডিয়াম নামত স্কুল ষ্টেডিয়াম হয় না স্কুল হয় বাইদেউ বৰ্তমানটো স্কুল হয় কাৰণ আমি স্কুলৰ নামতে যেতিয়া আছে চাইনবোৰ্ড দিছোঁ আৰু স্কুলে বুলি ধৰ কিন্তু বাহিৰাটো আৰু ষ্টেডিয়ামে আৰু ভিতৰত হ'লে স্কুল স্কুল বিল্ডিং নাই নেকি বৰ্তমান স্কুল বিল্ডিং নাই আগৰ আছিলে আগত আছিল ক'ত আছিলে আগৰ এই সন্মুখতে আছিলে ফিল্ডত ফিল্ডটো ডাঙৰৰ কাৰণে স্কুল ঘৰটো কিমান বছৰ হ'ল আপুনি ইয়াত স্কুল বহা 21ৰ পৰা 2021ৰ পৰা 21ৰ আগষ্ট ছেপ্টেম্বৰ এনেকুৱাৰ পৰা স্কুল ভাঙি দিছে ইয়াৰ পাছত আকৌ স্কুল বনাই দিয়া নাই দিয়া নাই বনাই দিম বুলি কৈছে এতিয়ালৈকে বনাই দিয়া নাই আপুনি ইয়াত থকা অসুবিধা হোৱা নাই নেকি অসুবিধা হৈছে একেবাৰে নোহোৱা নহয় ওপৰত উঠা পানী চানীৰ অকণমান অসুবিধা ওপৰত পানী দিছে পানীটো কিন্তু এইটো সজাই থোৱা নিচিনা আৰু পানীটো হেৰি নহয় আৰু ভাঙি চাঙি দিয়ে ল'ৰা ছোৱালীয়ে বাহিৰা ল'ৰা ছোৱালী আহে ওপেন ফিল্ড আনিনো কাক কিমান পাহাৰা দিব আপুনি এই স্কুলখন কৰিছোঁ আমাৰ MLA দৰ্শন ছাৰে বনাই দিম বুলি কৈছে তাৰপিছত
মাজতেও আমি গৈছিলোঁ, যোৱাৰ পিছতো কৈছে চিন্তা কৰিব নালাগে, এবছৰে বনাই দিম। কিন্তু এতিয়া থকাটো এলটমেণ্ট দিছে নেকি ইয়াত থাকিবৰ কাৰণেতো? পাৰ্মিশ্যনটো স্কুল বহাব আইএছ অফিচ পৰা দিছে নেকি? ষ্টেডিয়ামত থকাটো অঁ নাই, আইএছ অফিচেও জানে স্কুল ঘৰখন ভাঙা বুলি। তাৰ পৰাতো গম পায় না? ভাঙা পাছত ইয়াতে থাকি আছে বোলে আই এছ অফিচে গম পায়। পায় গম পায়। এতিয়া ল'ৰা ছোৱালী পঢ়াটো অলপ অসুবিধা হ'ব। কিন্তু আমাৰ তেনেকুৱা ওপৰৰ পৰা অৰ্ডাৰ নিদিব নহয়। এতিয়া কষ্ট কষ্টতো আমি স্কুল চলাই যাব লাগিব আৰু যদি অসুবিধা মাইক চাইক বজিব তেনেকুৱা। এতিয়ালৈকে মৰ্ণিঙৰ পৰা খেল আজিলৈকে হোৱা নাই, আমি যিমান দিনে আছোঁ। নহয় ভৱিষ্যত হ'লেতো সেইটো ক'ব নোৱাৰিম আৰু সেইটো চিটুৱেশ্যনটো ভৱিষ্যতে কেনেকুৱা হয় কি হয় তেতিয়া ক'ব পাৰিম।